الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hayyun la yamutu biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Faballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna man ittaqallaha azza wa jalla faza wa aflaha fid dunya wal akhirah. Wasli na sanglitiban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitukbal tanyo in sa taod-taod pagsarang sukul kaniya. Karena mga umat Islam, yari namayan kato tanyo, biwus, yahanug hara, indayin ha mga ni'mat, amuna in kabuhi, kakusog, kakasay, napapakay tanyo papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauusal tanyo hapagtaat adan karidaan sintuhan Rabbul Alamin. Mga jamaah muslimin, inhi kawasiyat sin kami matun kanyo dain ginhawawaran namo amuna in magmabuka kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan buka kanya. Sarta ayaw kita niyo mikimatay bang bukun halom likusan in kaaunan sin kita niyo muslim patuhan sarta nag-aagama sin agama Islam. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangadjian sin kita niyo haadlaw ini, amuna indain ha mga kakahinang ammal ibadat masi-masi in karayawan niya misan kita niyo halong pakuburan na. Dain haulung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan kita niyo dain ha mga kasabab-sababan amu in hika ampun sin pardusahan taniyo. Hika taas sin darajat taniyo. Sarta amu in karayawan masi-masi magdatung misan pa in kaaunan taniyo yatto na hapakuburan. Kaya riwayat dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jabaitaan kita niyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sarta piatarang katu tanyusin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Longsin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan, apabila in manusia mapatayna datungan na sin ajal niya, in qata anhu amaluh, na mabugto na in kakahinang niya din di hadunya, di na kaganapan, di na kahilangan, di na kakulangan hati niya bang unuin hinang ta din di hadunya, maabot man kita mapatay na amunayat tu in ajal katu taniusin Allah Ta'ala bang in ibadat ta mataud in hirihil katu sin Allah Ta'ala karayawan bang in ibadat ta makulang atawakan wala kita na kapag ibadat tuud din di hadunya na tanto haadlaw gana wayruun na pagtawbat mga umat Islam karena bugto na misan pabiya di in bayak ta maripadunya wayruun na ampa mga umat Islam hari pa kita tungbasan sin Allah Ta'ala sin hinangta lumaway na kita sin kamatay in kamatay wayruun pikahun niya, wayruun piun niya, wayruun pinigun niya. Sali rayan in maas, atawakan mabata. Sali rayan in usog, atawakan babae. Sali rayan in subul, iwan sin budjang niya. Apabila dumatong na in ajal, dumatong na in kamatay, tanto mapatay na sadyain manusia. Ampa in kamatay mga umat Islam, ayaw pa in kita nyo Muslim, nagpaparat saya pa Allah Ta'ala, hindi mamarat saya kumahagad kaniya, walau pun in mga sila dugaing agama, nangangahagad di sa sin kamatay. Karena kikita ta, sambatan da no need, amo in magkalakihan dalil sabab in tao mapatay na sadya, bigla na sadya. Sarendoon. Ayaw pa in kita manusia hindi mapatay. Walaupun in binatang, in kahayup-hayupan mapatay ra. Ayaw pa in manusia, in binatang, walaupun in pagnganan kamatay, patayon da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasawab yan, bang in kita mapatay na, way na, di na kita makawalik maripadunya, hangkanda ya bawa yari kato tanyo in kakusog, kakasay na usalon tanyo ini, pakayon tanyo ini, hakawayaan karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nasawab yato mga umat Islam, bang in manusia mapatay na, biya na sinagima bugto na, wayruun na parsugpatan niya maripadun niya, wayruun na amo in hinang kabayaan niya mahinang niya, buat malaingkan tumagad na sadya siya. Wayruun na. Sumagawa, longsin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubos kita niyo beitaan, bugto na in parsugpatan na maripadun niya, bugto na in kakahinang tanyo maripadun niya, sumagawa longsin Nabi illa min salasa, aun tupar kala, amo in karayawan niya, apabila na hinangta, masi-masi siya dumatong pagkakubulan sin kita. Longsin Nabi illa min sadaqatin jariyah. Dain hamanga amo in karayawan dumatong siya pagkakuburanta misan wayruun na mahinang ta din di hadunya masi-masi in karayawan niya. Longsin Nabi amuna in sadaqatun jariyah. Sarak ka jariyah, sarak ka mustamirra, amo in sarak ka masi-masi in karayawan niya. Mag-anod in karayawan niya matto pagkakumuranta. Sumampay siya in sadaqah jariyah. Ampa mga umat Islam, in pagsarak ka, in yari, dahin ha mga sa lagu-lagu karayawan, hirihil sin Allah Ta'ala, ha mga sila magsasarak ka.
Dain ha mga sa taud-taud paiddah kalabbihan hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin ha mga sila tao magsasarak ka. Dain ha mga paiddah kalabbihan niya amuna in mahinang sabab magbarakat in pangalta sin kita. Sarta in pagsarak ka di siya hikahilang sin alta sin kita. Long sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min mal. Long sin Nabi di hikahilang di hikakulang in pagsarak ka dain ha alta sin kamu. Hoon haliteral kahilangan in sinta sumagawa on waktu inhi panarak ka tadatu aun makasarak ka risab ka to isa inhi karuan ya insarak ka amu yatu insuku ta haadlaw gana kana. Dain pa ha mga kapaidahan sin pagsarak ka amu na in makahanong makaig kasusahan makaig musibah problema hawaktu in Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hazaman niya hawaktu niya in manusia hawaktu yadtu biasin sa pantun amu indiamag miuga yanggaw sawab jimatuk den kanila in paglahu suga naglahu suga hawaktu yadtu nahilwala in manusia hawaktu yadtu naklong sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila long sin Nabi na tu Muhammad alaihi salatu wassalam kamasahan kaabutan kakitaan nyo in waktu yan amuna in maglahu suga atawakan bulan uno in hinangon sin kita long sin Nabi fad'ullah pangindua kamu pa Allah Ta'ala pangayu kamu keampunan patuhan Rabbul Alamin wa kabbiru iban sin panglaggo kamu pagtakbir kamu pamung kamu sin Allahu Akbar wa sallu iban sin sambahayang kamu ang kanda dain ha mga siyunat apabila maglahu dain doon na in lahu suga atawakan bulan in sumambahayang kita wa tasaddaqu iban sin pagsarak ka kamu. Dahil na sabab ini mga umat Islam, mustahab, siyunat, biag marayaw, apabila datungan kita sin kahanggaw, datungan kita sin kabuga, alam sin pangatayan ta, in sumarak ka kita. Dahil na sabab yan, dahil na mga kalabyahan pa sin pagsarak ka, mamapasi, mangigi siya sin kasaan sin kita. Long sin Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Long sin Nabi in pagsarak ka hikaig hikapapas sin kasaan sin kita. Biya din kaigiwan kapapas sin kasaan atau akan perdusaan sin kita long sin Nabi kama yudfi'ul ma'un nar. Biya sin sa pantun pamudda amuin mapatay sin tuwig in kayo biya tu in kahantang niya. Dahil nasawabian mga umat Islam in pagsarak ka mataud in karayawan niya. Sumagawa in niya tu in nasabutat dahil ha mga amuin kalabbihan niya. At niya pagsarak ka. Ampa ina hadithin Nabi, amuna in sadaqatun jariyah. Ampa in sadaqah, amu in nasabutta in yattu, hawaktu sadya karihil mo, amu yattu ini karayawan mo. Hawaktu sadya amu ini katukbal mo, amu yattu ini hiril kay musin Allah Ta'ala karayawan. Walaupun in sadaqatun jariyah, amu ini in sadaqah, masih-masih in karayawan niya. Labi siya din hasarak ka amu in nasabutta. Sadakas jariyah amu na indain ha mga magpatindog masjid biya singkahantang biyari. Jimakpat na, timappa na intao nagpatindog masjid. Nagbangon masjid,
yusal in alta asupaya makapatindog masjid, atawakan madrasah, atawakan nagpatindog bay, donate, tiabarro, ha mga sila magpapangadji, donate, ha mga sila tao yatim, donate in bay, ha mga sila tao magtutulak-tulak. Sa lugay in bayaun, timitindog, sa lugay in bayaun, atawakan masjid in tampat yaun, yuusal siya hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun percentage sin tao nakadonate ataw kan nakapagtabarro, sin alta nila, amu in sadaka jariyah. Di kawaun in karayawan hatau amu in timindog ibadat. Hati niya dugaing in karayawan sin tao nag-ibadat, iwan dugaing in karayawan sin tao amu in nagpatindog bayaun atawakan masjid. Dugaing in karayawan niya. Sa kawa biyahantang sa jawiat to. Dahil nasawab yan mga umat Islam. In mga sila amu in taga atawakan aun-aunan bida in ibadat nila. Iwan sin ibadat sin wayruun miskin. Intanda sin kabidda bukum piagbidda sin Allah Ta'ala. Atin niya bidda bang kita makasambayang in tao nagdayahan atawakan tao miskin duga ingin darajat salida sumagawa duga ing sadya in ibadat mahinang sin mga sila aunan in maghadji kaya wajiban ha mga sila makagaos na duga in makahadji kau sin alta mo sabab sin makagaos kau damikyan in umungsod kau zakat iwan sin wayruun ni kaungsod mo. In ikaw nangungsod zakat, dihilan kau sin Allah Ta'ala karayawan. Damikyan hambuk waktu. In sahabat, miadto siya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In agi niya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pandui kami, dihili kami, sin ilmu ibadat, amu in bang namu itunay kamira amuin magkarayawan. Nalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun kalaw niya in pagtasbih inyan sadaqah. Bukun kalaw niya in pagtakbir inyan sadaqah. Bukun kalaw niya in pagtahlil inyan sadaqah. Inyan sadaqah. At niya bangkaw timahlil atawakan namung ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar inyat tu sarak ka na. Na doon man, inhambuk sahabat yaun minig na. Hambuk waktu. Nakaingatin mga sila taubar kanan hawak tuyad to. Na uno inhinang sin mga amuin bariman nakauna taubar kanan, hinang nila, biasin hinang sin baita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paimyani ng buk sahabat yato, ya Rasulullah, miawut long niya kanila inhindo mo kamo. Na long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dahil nasawab yan, in mga sila taubar kanan, taurayahan, na in sila yan, dihilan sin Allah Ta'ala, kalabyahan. Dahil nasawab yan, in pagsarak ka, in yan, dahil ha mga karayawan, masih mahasil ta misan pa kita hakapakuburan na. In hikaruan yan yung mga umat Islam, amuna in ilm yuntafa'u bihi. Amuna in ilmu nagmumpaat maun kaniya. Ampa in ilmu mga umat Islam, in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila siya manginduatay maun sintuhan Rabbul Alamin. Sumagawa, wala siya nangindua, amu in mahinang siya balkanan. Wala siya nangindua, in mahinang siya, amu in takakawasa. Wala siya nangindua, in ununo na parihasan dunya, makawa niya. Sumagawa, in panginduaan niya, long sinallahu ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Tuhan ko, sunui sadja, dungari sadya, ganapi sadya in ilmu ko. Dahil nasawab yan, in piyang hinduasin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in ilmu.
ilmu amuin magmumpaat ka tanyo. Ang palong in ilmu long sin Imam Syafi'i rahimahullah, long niya innamal ilmu ilman. Ilmu din wa ilmu dunya. Long sin Imam Syafi'i rahimahullah, long niya in ilmu in siya dua in ginisan niya. Dua perkala in ilmu. Ilmu din. Ilmu din amuna in ilmu pag-agama. Wa ilmu dunya. Iwan sin ilmu pagdunya-dunya. Na dahil nasawab yan, apabila in tao mawaya magdunya, iwan sin mag-akhirat, suway siya manuntut ilmu. Long pa sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm, wa man arada alayhima fa'alayhi bil ilm. Long sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, isyusyo in mabaya amu in magdunya-dunya siya na mangadji siya, manuntut siya ilmu. Wa man arada al-akhirah, isyusyo in mabaya mag-akhirat na mangadji siya, manuntut siya ilmu. Na isyusyo in mabaya long sin Imam Syafi'i, harwayan ha magdunya kau iwan sin mag-akhirat na panuntut kau ilmu. Dahil nasawabyan long sin Imam Syafi'i in ilmu din wa ilmu dunya, in nyari makawatan ilmu din, amo na in magpangadji kita. Magpangadji kita sin ilmu sin Allah Ta'ala. Amo na in madto kita pamadrasah. Hari na kita makagaus pamadrasah, hawiyaon matawid na intiranan pagpangadji. Yan in online, yan in kaguruhan, social media, YouTube, Facebook, yan na namukapal, mataud na. Atin ya di ta na mahinang. Amo in ligwat, hindi kita makapangadji. Bukunin makna ran dito, amo hindi kita mangadji, amo in suway ko tuod maglingkod. Bukunin makna. In makna ran dito, bang aun kaingatan mo, dahil ha mga pangadjian sing kaguruan, aun lecture, aun uno na, amo in mahinang sabab. Ikahati mo, hikahasil mo sin ilmo, pangadji kaw. Bukon mahinang sabab amuin, lomuin ako busy na. Sibu yan kita niyo busy. Aun kaligapan, sumagawa dihilanta in pagpangadji, dihilanta waktu supaya bang kita konsum ko nisa. Mapatay na, atawakan, aun hikawinta anak, kahinduan ta siya. Amo na ini katulong sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ilmin aw waladin salih yad'ulah. In panagnaan niya amo na in magsarak ka, in hikarwa niya amo na in ilmu nagmumpaat doon kaniya. In hikatu niya amo na in anak nagaamal salih, nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In anak sali mga umat Islam, langkum niya din di in anak busog iwan sin babae. Langkum niya rin sab din di in anak sin anak niya, atin niya amuin apu niya. Hari pa may hinang in anak ta salih ataw kan saliha, nag-iibadat fa Allah Ta'ala, suwayta muna tarbiyahun sila. Karena in kita maas, in anak lumiling yan, kumita yan hakakahinang ta. Bimakna suway tarbiyahun ta naain ginhawabaran ta. Biya diin ini katarbiya ta pa anak ta. Mismo in ginhawabaran mo di mo matarbiya. In kita maas, bang uno-uno in kakitaan sin anak ta, singuran nila yan. Upihan nila yan. Bang inhinang ta, amo in nag-ibadat fa Allah Ta'ala. Nagsasambahayang, nagpupuasa, nagsasaraka, nanununtot ilmu. Upihan yan sin anak ta. Sabab in pangatod sin anak, pamaas, in katan, sin hinang, sin maas, imamukatan. Hatin niya in kita, maas, biya kita sa pantun sa amin sin sila. Biya kita sa pantun, model sin sila. Dahin hasawab yan.
kuno mahinang waladun salih in anakta suway mahinang na kita salih. Atin niya mag-ibadat na kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hitunay ta in sambahayang hakikita kita sin anak ta. Sabab konsum ko ni sa singuran niyara. Bangunin hinang ta. Sumagawa. Aun waktu. Hari na kita. Hawala na kita. Hikatuta na nakapangadji. Ando ka ilo. Duyan yung in anak niyo. Papangadjian niyo. Ambitan niyo in kaanakan niyo. Maun pa madrasa. Hari na kamu. Amuin kamu na in manghindo. Kanila. Ando ka ilo. Kalaguan saan kaniyo. Amuin anak na in manghindo kato kaniyo. Anak na in manghindo pamaas. Bukun niya to aib. Bukun niya to amuin hikaluman. Hikasipug amuin hinduan kita sin anak ta. Gaman proud kita. Sawab karna in anak ta nakapangadji. In anak ta nahinang magdadawa. In anak ta amuin ng lalangi. Dain hainang mangi. Iwan nang daaki pahinang marayaw. Dain hasawab yan mga umat Islam. In anak mahinang siya amal saleh, naghinang siya marayaw, tumagna pabaranta. In kita maas on waktu, long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajah lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqul anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladik laka. Hasabab sin anak ta nagaamal salih. Hasabab sin anak ta napinturo ta nawaut ta paagama Islam, naraag ta mag-ibadat pa Allah Ta'ala, iwan sumujud pa Tuhan Rabbul Alamin, nahinang sawab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabunal tuud yangkat indarajat sinhambu uktao naghinang marayaw. Sampai makapamung siya. Dain doon man, amo indihilan siya sin Allah Ta'ala, pasurun na siya pasulga. Long niya, amo nakalang niya ininhulaan ko, amo na yung sulga. Uno lang niya inahinang tiranan, sabab amo in nakasud ako maripa sulga ini. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu bistighfari waladika laka. Nahinang tiranan in kasud mo palom sin sulga, hasawab sin pangindua, pangayo ampon sin anak mo maunkay mo. Dahin hasawab yat mga umat Islam, hinanguntan nyo in mga ibadat, amo in nasabot kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahinang tiranan in karayawantan nyo, mapuas sin kita nyo, mapatay na rin dihadon niya, masi-masi siya umanod. Amuin sumampay maun pakakuburan sin kita niyo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Mga jamaah muslimin, murah-murahan in wasiat kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in mahinang tanyo matakaddam, mahinang pangadjian sin kita niyo, amo in aun makawa tanyo ha adlaw ini pangadjian murah-murahan pagbabarakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw sin kita niyo ha adlaw ini sadta sumalawat kita niyo pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.